هێزên Sûriya Demokratîk êrişeke Daişê li nêzî bendava Elbas têk dibin û berdevka operasyona Xezeba Firatê dibêje di demeke nêzik de şerê Reqayê dest pê dike. Rêveberiya Xweser korsên perwerdekirina taybet li Rojavayê Kurdistanê qedexe dike û welatê Cezayir biryara pêşwazîkirina penaberên Sûrî got li ser sînorê wê asêmane dide. Li San Petersburg Serokwezîrê Herêma Kurdistanê li gel Serok û Wezîrê Derveyê Rûsî dicive û hejmareke rêkeftinên aborî di navbera Hewlêr û Moskow de hatin êmzekirin. Dubare silav. Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergî Lavrov ragihand goniyeta welatê wî heye pêwendiyên xwe bi Herêma Kurdistanê re bihêztir bike. Lavrov piştî civîna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nîçirvan Berzanî re li San Petersburgê diyar kir got Moskow ji nêzik ve çavdêriyê li rewşa Herêma Kurdistanê dike û balkêşiya welatê wî li ser Kurdistanê heye. Herûha Lavrov anî ziman got Rûsya dixwaze pêwendiyên xwe bi Herêma Kurdistanê re bihêztir bike. Di heman demê de, di heman dema wê seredanê de, şanda Kurdistanê hejmareke rêkeftinên aborî li gel berpirsên Rûsî êmze kirin. Ew rêkeftinên li gel kompaniya Rûs Petrol û bi hazirbûna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nîçirvan Berzanî û cîgerê wî Qubat Talebanî hate êmzekirin. Piştre Berzanî di hevdîtineke rojnamevanî de got wê rêkeftina aborî demdirêj be û wiha dê têkiliyên di navbera Hewlêr û Moskow de bêhtir pêş bikevin. Piştî kuşandeya Herêma Kurdistanê beşdarî Kongreya Aborî ya Cîhanî li San Petersburg li Rûsyayê bû û li gel Serokkomarê Rûsî Vladimir Putin û Wezîrê Derve Sergî Lavrov civiya. Her du alî gihane rêkeftinên giring di warê aboriyê û bihêzkirina karîna derfirotinê de. Kampaniya Rosneft ku mezintirîn kampaniyên petrolê yên Rûsyayê tênasîn ne, di daxuyaniyekê de ragihand ku ew di heyama Kongreya San Petersburg de gihane hejmarek rêkeftinên giring bi Herêma Kurdistanê re. Berdevkê fermiyê Rosneft Mîxaîl Leontiev ragihand ku wan rêkeftinên demdirêj de heyama 20 salan bi Herêma Kurdistanê re di warê xizmetguzariya lojîstîk lêgerîna petrolê pêşxistina dezgehên bingehîn û bazirganiya maddeyên enerjiyê de îmzekirin. Ji aliyê xwe ve Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Berzanî piştî îmzekirina rêkeftinê di hevdîtineke rojnamevanî de ragihand ku ev rêkeftin demdirêj e û dê li gorî vê rêkeftinê kampaniya Rosnefta Rûsî projeyan li Herêma Kurdistanê veke û got ku ev rêkeftin wekî destpêkeke nû ye di warê enerjiyê de li Herêma Kurdistanê û dê ew ê bandoreke mezin di pêşxistina pêwendiyan di navbera Hewlêr û Moskowê de bike. Bo gengeşekirina vê mijarên hamê berê xwe bidin Hewlêrê ji wir şêwirmendê Perlemana Herêma Kurdistanê Tariq Cewher bi me re ye. Di bi xêr hatiye vê bultenê birêz. Di pêşiyê de çawa li wan rêkeftinên aborî di warê petrolê de di navbera Hewlêr û Moskow de dixwîne. وەڵێ ئەم کاتتان باش زۆر سپاس لە ڕاستیدا ئەم ڕێکەوتنە یەکێکە دەکرێت بۆ بە شێوەیەکی گشتی هەر ڕێکەوتنێکی ئابووری کە هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتە زلهێزەکانی بواری ئابووری دەیکا ئەمە هەنگاوێکی باشە بە ئاراستەی گەشەپێدانی ڕەوشی ئابووری لە هەرێمی کوردستان و بژانەوەی کەرتی پیشەسازی و کەرتی وزە لە هەرێمی کوردستان چونکە هەرێم ئەزمونێکی وا زۆری نییە و دەرگەیەکی زۆریشی لە بەردەم نەکراوەتەوە بۆیە بازاری رووسیا یاخود رووسیا و کۆمپانیەکانی رووسیا کە دێنێ ناو بواری وەبەرهێنانی وزە و نەوت لە هەرێمی کوردستاندا ئەمە لە بەرژەوەندی
پتەوبوونی ئابووری هەرێمی کوردستاندایە بەڵام لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لە هەرێمی کوردستان سیاسەتێکی سربەخۆیانەی لە چاو عێراق پەیڕەو کردووە ئەم سیاسەتە تا ئاستێکی باش سەرکەوتوو بوو بەڵام نەبوونی شەفافێت لە مەجای ئابووری و بەرهێنانی کەرتی نەوت ئەمە کێشە و گرفتێکی زۆری ڕوبەڕووی هەرێم کردەوە و هەروە دابەزینی نرخی نەوت ئەمە ئابووری هەرێمی کوردستانی بەڕاستی زۆر قورس کردووە و لە دۆخێکی زۆر سەخت و قورسدایە حکوومەتی هەرێمیش بەهۆی دابەزین نرخی نەوت لە ماوەی دوسێ ساڵی ڕابردوودا نەیتوانی و ئەرکەکانی خۆی بەرامبەر بە فەرمانبەران و هاوڵاتیان جێبەجێ بکە بۆیە خەڵکی کوردستانیش ئێستاکە بەگەشتبینیەوە جۆرێک بە حەزارەوە سەیری ئەم ڕێکەوتنە دەکەن لەبەرەوەی ئێستا لەم ڕێکەوتنەدا پەرلەمانی کوردستان غایبە لیژنەی نەوت و سوتەمەنی وزە لە پەرلەمانی کوردستان ناتوانن وەکو پێویست چاودێری سێکتەرەکانی نەوت و مەلەفی نەوت بکەن لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە پێچەوانەی ساڵانی ڕابردوو کە هەماهەنگێک هەبوو لە نێوان وەزارەتی سامانە سروشتەکان و پەرلەمانی کوردستان لە بواری نەوت و کانزاکاندا تا حدێک ئاگایان لە زۆر وردەکاری هەبوو بەڵام ئەوە چەند ساڵێکە ئەو وردەکاریانە پەرلەمان ئاگادار نییە بۆیە هیوادارین لە دۆخێکدا هەموو ئەو گرێبەستانی کە حکوومەتی هەرێم کردوێتی لەگەڵ کۆمپانیەکان بە تایبەتی ئەمەی دوایی کە بۆ ماوەی 20 ساڵە و لە 5 بواردا لە هەرێمی کوردستان لە 5 شوێندا وەبەرهێنان دەکەن و گەشە بەو بوارە دەدەن ئەمە هەنگاوی باشە بەڵام پێویستە لەژێر چاودێری پەرلەمانیشدا بێ برێز تارق چما دوارێ بەترۆلێدا هەولێرێ بەرێ خۆدا مۆسکۆ چما بەرێ خۆنەدا یەکیتیە ئەوروپی یانژی ئەمریکایە چما مۆسکۆ بەڵێ حکوومەتی هەرێم هەر لە سەرتاوە گرێبەستی لەگەڵ کۆمەڵێک کۆمپانیای ئەوروپی بریتانی فەڕەنسی ئەڵمانی ئیتالی هەروەها ئەمریکی و لە هەموو جیهاندا کۆمپانیەکان وجودیان هەیە لە بواری وزە و نەوتدا و سامانی سروشتی بەڵام ئەمە پێشتریش ڕووسەکانیش وجودیان هەبوو بەڵام بەو شێوەیە کاریگەرە نەبوو ئەم جارەیان گرنگجی ئەو بابەتە لە چیدایە لە چوارچێوەی کۆڕبەندێکی گەورەی نێودەوڵەتی بوو بە ئامادەبوونی یاخود بە مبارەکەی سەرۆکی رووسیا بوو ڤلادیمیر پوتین بوو کە ئەمە لە دوو جانبی هەیە هەم لایەنە سیاسەکەی گرنگە بۆ هەرێمی کوردستان هەم لایەنە ئابوووریەکەشی گرنگە چونکە لە بیرمان نەچێ سیاست بەتەنیا ناکرێت ئابووری ڕۆڵێکی گرنگجی هەیە و بە بربڕی پشتی سیاست دەژمێدرێ بۆیە سیاست و ئابووری دوو ڕووی یەک دراون لەمەدا هەرێمی کوردستانەکە بتوانێت لە ڕێی کەرتی ئابوووریەوە لە ڕووی سیاسیەوە پشتیوانی زیاتر رووسیا بۆ ئەزمموی هەرێم بەدەست بێنی ئەوە کاری باشە و بیستیشمان کە وەزیری دەرەوەی رووسیا و ڤلادیمیر پۆتینیش تاکیدیان لە سەرگەشە پێدانی پەیوەندی و هەمانجیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان کردوتەوە و لە داهاتوشدا بەرنمەیان هەیە کە هانی کۆمپانیەکانیان بدەن زیاتر بێنە هەرێمی کوردستان لەبیرمان نەچێ ئەم کۆمپانیایە ڕۆزنەوت ئەمە یەکێکە لە کۆمپانیا نزیکەکانی سەر بە ڤلادیمیر پۆتین و 160 پشکەکانی حکوومەتی رووسایە بۆیە ئەمە گرنگە لە ڕووی سیاسیەوە پەیوەندەکانی هەرێم و مۆسکۆ بەرەو باش و بەرەو پێشکەوتن زیاتر بە دنەریناتە دا ئەو ڕێکەفتن تا چ ڕێژەیە دێ باندۆرا خۆ لەسەر ئابووریە هەرێما کوردستانی بکە بەتەکیید خەڵک لە هەرێمی کوردستان چاوەڕێ دەکا کە کاریگەری باشی هەبی بۆ بژانەوەی کەرتی ئابووری لە هەرێمی کوردستاندا بەڵام بەهۆی دابەزینی نرخی نەوت و جێگیر نەبوونی نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا هەروەها کۆمەڵێک گرفت کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە ڕەنگە هەرێمی کوردستان لە ئایندەی زۆر نزیکدا نەتوانێت بەڕاستی ئەو گەشتبینیە بە خەڵکی هەرێمی کوردستاندا بدا هەرچەندە لێرە و لەوێ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان ماوەیە کە باسەوە دەکەن ئەو دۆخە ئابووری سەختەی ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆەوە خەریکە تێپەر دەبێتن بەڵام تا ئێستا خەڵکی کوردستان هەستی بەوە نەکردووە جۆرێک لە بەرەو باشبوون هەیە لە ڕەوشی ئابووری هەرێمی کوردستان خەڵک چاوەڕێەوە دەکات فەرمانبەر چاوەڕێەوە دەکات دۆخی موچەکانی بگەڕێتەوە دۆخی جارانی خۆی خاوەن کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان کە باشێکی زۆر پارەکانیان لای حکوومەت گلی خواردووە ئەو پارانیان بکەوێتەوە دەست و پرۆژەکانیان بەگەڕ بخەنەوە ئەمەش دەرگە دەکاتەوە بۆ ئەوەی بۆ کەمبوونەوەی ژمارەی بێکاری لە هەرێمی کوردستاندا بەڵام هیوادارین ئەم هەنگاوانە هەنگاوی زیاتر بەدوادامێ لەلایەن پەرلەمانەوە چاودێری بکرێن لەبارێ دانوستاندنên bi Bexdayê re ev rêkeftin tubandoriya wê li têkiliyên li gel Bexdayê hebin wê tubandoriya wê li ser wê hebe bi Kurtîş keremataran بەتەکیید بەغدا پێی خۆش نییە سیاسەتی سربەخۆی ئابووری لە هەرێمی کوردستان بۆیە ئێمە گەورەترین کێشە لەگەڵ بەغدا مەسلەی سربەخۆی ئابووریە
ئەوان دژی فرۆشتنی نەوتن دژی گرێبەستی ڕاستەوخۆی هەرێمن لەگەڵ حکوومەت و کۆمپانیا بیانیەکان و بە دووری نازانم ئەوە ڕەنگە لە ئایندەدا کێشەیەکی تر لە نێوان هەرێم و بەغدا دروست بکاتەوە و هەروەها ڕەنگە وڵاتانی تری دراوسێ ڕۆلیان هەوە بێ لەو گرێبەستەدا بە تایبەتی تورکیا کە هەم پەیوەندیەکی ئابووری باشی ئێستاکە لەگەر رووسیا دروست کردوتەوە هەم پەیوەندیەکی ئابووری لەگەڵ هەرێمی کوردستانیش هەیە و ڕەنگە حکوومەتی تورکیا لە ڕووی ئابووریەوە بۆی خێرێک بەویش ببرێ ڕۆلی بینیبی لە نزیککردنەوەی رووسیا و کۆمپانیەکانی رووسیا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا. بله طارق جوهر شێوەرمەندێ پەرلەمانە هەرێما کوردستانی تژ هەولێرێ مەرە بوو گەلک سپاس بۆ دەم و بەشداریاتە. بەردەفکێ هەدەپێ ئۆسمان بایدامر گۆ لە ئامەدێ هاتبوو بنچاوکردن پشتی لێپرسینا لە دادگەهێ هاتە سربەست بەردان. دەرحەقێ پەرلەمانتەرێ ڕەهایە و بەردەفکێ هەدەپێ ئۆسمان بایدامر بریارە دەستەسەرکردنێ هاتەستاندن ji ber gotinên nexweş li xebatên dewleta Tirk kiribû. Baydemir di komcivîna partiya xwe de got ji bo biryara desteserkirinê di vê mirovekî wî li derve hebe. İtiraz etmeye, muhalefetin susturulmasının aracı haline dönüştürülmesine Li Bakurê Kurdistanê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK berpirsyariya xwe li hember ketina firokeyeke helîkopter a leşgerî nîşan kir. Hin alavên ragihandinê yên bi ser PKK ve diyarkirin got gerîlayên PKK firokeyeke leşgerî dema goş fermandariya herêma Şirnaxê di firiya bi guleyan armanc kirin û ew firoke hate rixwandin. Di encamê de 13 leşgerên Tirk di heman firokeyê de hatin kuştin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand govê dîwarekî li ser sînorê di navbera Tirkiye, İranê û Kurdistanê de ava bikin. Wek got li ser sînorê Sûriyê jî ava kiribûn. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di gotareke xwe de li pêş Tirkiye û Perlemana wê li Enqera paytext got. Got Tirkiye tanha dîwar li ser sînorê Sûriyê yê bi dirêjahiya 605 kilometrî temam kiriye. Tirkiye bi armanca parastina ewlehiya sînorê xwe li gel wan welatan di sala 2014 de dest bi avakirina wî dîwarî kiriye. Herûha Erdogan tekez kir got ew ê bersiva her êrişekê got li ser xaka wî ji aliyê Sûriye ve bê bide. Hate zanîn Golxuta Rojhilat di heyama şerê di navbera berên leşgerî de zarokekî jiyana xwe ji dest da û hejmareke din jî ji sivîlan birîndar bûn. Nûçekhanê Orient News ji Xuta Rojhilat da zanîn got li navçeya Elşeîrê pevçûn di navbera Ceyşel İslam ji aliyekî ve û desteya Tehrîr eş-Şam û Feyleq er-Rehman ji aliyekî din ve derketin holê. Nûçekhanê me berdewam kir û got di heyama wan pevçûnan de çekên giran, topên hawnê, tirimbêlên doşka hatin bikaranîn û bi sedema wê yekê rêjeyeke mezin ji berhema hatin şewitandin û rewşa jiyanê ya sivîlan pirî zehmet bûye. Xuta Rojhilat kuştina zarokekî jî ji ber şerê di navbera her du beran de hate diyarkirin. Li Rojhilatê Helebê jêderên meydanî diyarkirin got hêzên rejîm û milîşeyên wê 11 gund û bajarok li gundewarê Rojhilatê Helebê kontrol kirin û hate zanîn got piştî çekdarên Daişê ji gundên Cebil Hemam, El Eslan, El Kalata, El Sewaniyê û Cisr Keywan vekişiyan hêzên rejîmê desteser kirin bê got pevçûn di navbera her du aliyan derû bide. Di heman demê de li bajarê Mesk kenafirokên Rûsî bi bêhtirî 18 êrişên asîmanî taxa Elbedû, Rîhaniyê û El-Keclî topbaran kirin bê got agahiyên bêtir li ser wê topbaranê werin diyar kirin. Li bajarê Dêr Azorê jî hata ragihandin got pevçûnên tund di navbera hêzên rejîmê û çekdarên Daişê de li navçeya Xaçereya Panorama Rûdan û rejîmê ji aliyê xwe ve ji heman navçeyê vekişiya.
جی آلیکی دن و جدرین میدانی دیار کرن گوچکدارین داعش ایریشی آواهیا زانینگها باجر کرن و د انجام ده به دهان جلشکرین رژیم کشتی و بریندار کتن هر وسا هات زانین گوشرد نابرا چکدارین داعش و هیزین رژیم ده لتاخن رصافه صناعه و حویجت صقر رودان ده همان دمه ده فروکین را روسی هجمارک تاخن باجر و در دورا بالفرخانه دیره لشکری به هجمارک ایریشین آسیمانی تو باران کرن لی باجار درعای هاتا زانین گو هیزین رژیم ده چند روژین بوریده پیشتگری کلشکریج هیزین تایبت و ین لقا چاران گو به سلوکاتیا مهر الاسد آنین باجر جعالی خواه جدرین میدانی راگهاندن گو رژیم اسد پیشتگری کمازن بر به درع المحطه و باجار خربت غزال و برن و آلا روسیا و میلیشین حزب الله جید دستین واندبون جعالی خواه جدران جعوده البنیان المرسوس دانزانین گو پیشتگری رژیم دا بروانیا خوبکه و نجبو ایریشان پیک بینه کامپین دومیزê ji kampên herî baş in li Herêma Kurdistanê li ser asta xizmetguzariyê û derfetên kar bo penaberan. Bêhtir ji 905 kargeh û projeyên cudalê heye. Ji bilî got 4 kafîtîrya û 3 holên şahiyê jî hene. Xwedanê van projeyan ji vê yekê razî ne. Ji ber got tevgera bazara domîzê jî çalak e. Di rapora nûçegihanê me de Rod İbrahîm şiroveyên bêtir. Kampa Domiz ji bilî gomazantirîn kampa li Herêma Kurdistanê ji bo penaberên Kurdên Sûrî yek ji kampên herî baş e ser asta xizmetguzariyê. Di nava vê kampê de bi sedan proje hatine vekirin. Li vê kampê 4 kafîtêrya her wiha 2 holên şahiya û bêhtir ji 905 dikan û kargehan jî heye. Abdulhekîm ev bûye heyama çend salan ev dikan ji xwe re vekiriye û pereyekî baş jê fête dike. Her wiha pêwistiya wî bi derfetên kar li nava bajarên Herêma Kurdistanê jî nemaye. دەستپێکی الڤێدیۆ گوتی لە هەرێما کوردستانی شغل نەبوو و دەست ینی گەلکی دەستمەنەت کەتن و هەرێما کوردستانی بچەک مەجال دەما ئەف مەشروعە هەیە بچووکمە ڤەکەن و گوتی مە دکان ڤەکر گەلک مەطعەم بوون مەژی دکان ڤەکر و غرا دوێ ئارزانن و شغلوی هەیە الحەمدولە باشە. Xelkên Sûrî bi gelek tiştên cuda navdarin. Bi taybet duwarê xwarinan de. Lewma di vê kampê de nêzîkî 20 xwaringehan heye û xwarinên Sûrî yê herî navdar mîna şawirma û felafel û fûl û humus tên firotin. خواردنا سوري تشتكن فول فتة فلافل شاورما مسبحة أفتشتي خواردنا سوريا الحمد لله شغلي ما ماشية باشا وقو قلتي أم هرنا كيديجي أم هر خواردنا خويا سوري أم وضعنا أم تشتكن يعني أم شغلي ما ماشية الحمد لله. Li vê kampê her wiha bi dehan dikan û kargehên şêraniyê jî hene. Bi taybet mişebek got xelkên Sûrî zêde jî hez dikin. حليمة شيرانية مشبك وعوامي ما أب مصلحة الشامي آنيا حمزة شغل باشا أولاوي بشكي زحمتيها بو أولام هاتيها رامي كردستاني أم قالكي سباسيا هريمة كردستاني تكون مجال داما مجبوخة أب محل وأب مجال تشيكر وما معملك جيل بشتي بكريا يا بقلاوي شيرانية. Kampa Domiz de heyama 6 salan de bûye baştirîn kamp di rojhelata navîn de û mîna bajarekî biçûk e her tişt lê peyda dibe. Ji bo Orient News, Rod İbrahîm, Kampa Domiz. Li kampên Herêma Kurdistanê rewşa Remezanê bi awayekî normal derbas dibe. Penaber dibêjin Remezana îsal germa wê ji ya salên derbasbûyî kêmtir e. Lê qutkirina kehrebê ji wan re dibe pirsgirêk. Kesên temenmezin jî piraniya wan nikarin rojiya xwe bigirin. Hûn û rapora Şêrwan Mele Ibrahîm ji kampa Dara Şikranê ya Hewlêrê. Di Ramazana sala 2011 da gelê Sûriyê xwepêşandanên azadiyê pêkdanîn bihêvî bûn ku di roja cejnê da wê azadiyekî jî bi xwe ve bibînin. Lê ev Ramazana heftemîn e bi ser wan ve derbas dibe, her ku rew ji diçe xerabtir dibe û kesên li va kampan jî dimînin
ئێدی هێڤین vegerawan jî kêmtir dibe. Yadê Remziya kopîreke 86 saliya ev heyama bêtirî 3 salaya li gel mala kurê xwe di kampa Dareşikiranê de jiyana xwe dibe serî. Ji ber emirê xwe yê mezin û ji ber ku nexweşiyên wê jî wekû wê hemûyan hene nikare di vê havîna germ de rojî bigire. ev 3 sala ev 4 sala rojî dixwim. Salkê qeza kir û sala dêm de qeza kir ez ketim. Di sala her neqre rokê duazê girim ez kevim 3 sala dixwim. قرآن بعمري من 7 سال يا أخوين مو حتى أنا قرآن من روجة كتني بحمده شيخ الخنابة قلنا أنا خشي بينا تشتك بي باشقيا وكديتي هر صبه قوم الميشكرة ده قرآن أخو خوينا شقالك وش هندك Yadê Remziya dibêje ew jî wekû hemû kal û pîrên Kurdistana Sûriyê bi dehan zaro û neviyên wê hene. Ji bilîveyekê jî bêtirî 20 kesan di zaroktiya wan de şîr daye. Ango dayika wan e bişîr. Lê ew dibêje ku her yek li bajarekî û li dewletekê ye. Tenê ew dikare beriya mobayl û înternêtan hin caran bi wan re biaxiva yan jî bi kêmanî wêne û sûretên wan bibîne. قندي بليج أمشونا شامي وبيشتي حرب شي بوم ما بعد دار كدي أم هاتن Di salên destpêka şoreşa Sûriyê de a Remezan gelekî tund û qurs bû bi serpenaberan de. Lê di salên vê dawiyê de ji ber ku piraniya wan a rewşa xwe serrast kiriye, êdî Remezanên xwe bi awakî normal bi rêve dibin. خدي رمضان الحمد لله يصال قلقي خوشة نزاوكت به أو قرماولو نهات يا رمضان يصال جيا بار خوشتر الحمد لله أجمرة خوشة أم المال اللي بس خلكيقو مثلا إيقو تشيش وغلا وانا جوارة زحمتها أخو جمرة الحمد لله يصال قلقي روجي خوشة Dibe ku mirov xwefêrî xerîbiyê bike, xwefêrî kul û derdan bike. Lêlgorî gelek penaber dibêjin, dema ku Remezan yan rojên cejnê tên ew nikarin hîn xwefêr bikin ku ew li dervê welatê xwe jiyana xwe dibine serî. Ji kampa Dareşikiranê Şêrwan Melle Ibrahîm, Orient News, Hewlêr. Li ser rewşa penaberan di meha Remezanê de niha Mihemed Ata Liyanî serokê encumena kampa Gewregoskê ji Hewlêrê bi me re ye. Tu bi xêr hatiye birêz Mihemed Ata. Rewşa penaberan di meha Remezanê de çawa ye? Penaber çawa rojiya xwe derbas dikin? Dem baş. Dem baş. Hemû bînerê qenata Orientra. Bi rastî di rojiyê de çikî germ heye. Îsal çikî cew xweş e. Dibêje nebêje penaberî xwe jî mişkil e. Wextê bêje insan li cebê û rojiya Remezanê jî û çikî wedeyê herêmê aliyê aborî ve çikî şoxil nîne. Bi rastî hemû tişt heye bes giran e çikî li alem betal heye. منظمات بچگی او آریکاریا بری او نما او آریکاریا بری وقت بری 2 سال و 3 سالا قالك منظمات تاخكشان ديالها او تشن سر نازفين بهتر شغل بچگی لاجئ هاتنا اعمال کرنج عالیه رخراوی ناف دولتی بله پیداکرنا آلاو و پیوستین وی هیوا پیروز و نرخی کرینا وان چاوانه بریز محمد عطا هندوره کمپی دا ارزانترین جدر وی کمپی راستی آریکاری که باش ہے او وقت تاجره مدناف کمپی دا پیچکی آریکاری ہے یعنی اسعار ناوا کمپی و یہ جدر وی کمپی یہ کمپی ارزانتر و بهتر هنا و تشتي بتخاذج ہے بس مثلا مادی پیچکی تعداری ہے انه شغل نیا لکامپین باشور نخاسم لکامپا دومیزی هات زانین گروشا آبوری و پیداکرنا درفتین کار پربونه سدما و پیشکتنی چیه دنریناته ده و چما لکامپین دنجی او یک پیدا نابا و درفتین کار و کامپی دیجی دست پیک تکرن جبه وقت منظمات خودک شینن مجبور به انسان وقت گوتی کلاجه او پنابر اعتماد بر بستر ذاتی او کاری که شوار ببینه برینها آریکاری هبون او آریکاری وقتی تینا برین انسان مجبور دبی کاری که خود بینه شغلکی در فتن که شغل شوروکی راستی وقت مطعمات چه دبن معاملات چه دبن حتی هنگاری وقت شینی ده هندروی کمپادن ها هاتن کمپانا دی چه بونا
بێ دەرفەتێ دوازەکەی کارێکی خۆ ببینن بەدیلەتی ژوا ئاریکاریەک و هاتنە برینڕە ببینن و خۆ پێ ژیانە خۆ دەباس کرد. بله محمد عطالیانی سەرۆکی ئەنجومەنە کامپا گەورەگۆسکێ ji هەولێرê تمەڕە بوو gelek سپاس بۆ دەم و بەشداریاتە. تشتê mayê dubaarekirina sernûçeyan. Hêzên Sûriya Demokratîk êrişeke Daişê li nêzî bendava Elbeas têk dibin û berdevka operasyona Xezeba Firatê dibêje di demeke nêzik de şerê Reqayê dest pê dike. Rêveberiya Xweser Korsên perwerdekirina taybet li Rojavayê Kurdistanê qedexe dike û welatê Cezayirê biryara pêşwazîkirina penaberên Sûrî got li ser sînorê wê asêmane dide. Li San Petersburg Serokwezîrê Herêma Kurdistanê li gel serok û Wezîrê Derveyê Rûsî dicive û hejmareke rêkeftinên aborî di navbera Hewlêr û Moskow de hatin êmzekirin. Bulten bi dawî hat dem baş.